Hayi ebhuti Mdu, ungazilalisi vuka ndoda hayi kumele sikhulume before ngiye emsebenzini. Lento boyenza izolo besekuyini manje? Ubuya phakathi nobusuku uze ekamereni lami uzongivusa ungitshela ukuthi mina ngiwakini uyang'thanda ungabulala umuntu ongihluphayo. Kunini sikhuluma ngalento ukuthi uma udakiwe ubongena ekamereni lakho ulale noma ungena embhedeni ngiyicathula sinandaba hayi lento ukuthi ungivuse lento nje bosolo iphinda kanenge wena ungubapho wena kuze umuntu ozokuhlupha ngisaphila mina ngingabulala yini nje lento leyo bangumsindo khona nje le Soul Brothers bese uyifaka kule home theater udlala ama Soul Brothers uthula isithombe sika baba sitting room emthangaleni uza nasekamereni lami ubaba bekasithanda ngiyazi mina ubaba bekasithanda mos manje nama Soul Brothers nokuthula isithombe sakhe emthangaleni uze nasekamereni lokho bese ukwenziswa yini hayi man ayintu man hayi nthungini sikhuluma wena njalo mawudakiwe wenza into eyodwa njalo mawudakiwe sikhuzana nawe ngento eyi1 hamba yolala hayi ubaba bekasithanda mina bafo nganikwe responsibility ukuthi ngikukhusele lokho sengiyakwazi ukuthi wena ungabulala umuntu ongihluphayo mina ngiwakini wena uyang'thanda mara lento ukuthi ungivuse ngakusasa ngibe ngiye emsebenzini usola ungitshela leyo nto hayi angisho ngendlela bowushanga khona lama Soul Brothers ubangumsindo uze wavusa bomakhelwane hayi man manje usho futhi bese ukhalelani izolo khathi uphethe isithombe sababa bese ukhalelani ngoba ukhihliza inyembezi lapha uyakhala uthi ya ubaba wasishiya kabuhlungu yini bese utshwala noma kwenze njani ngoba phela uthuse wonke umuntu kuze kwavuka mama ngale kamereni azokuthulisa awu uyakhaga mama wakhala vele hey yini vele hayi man puti Mdu mina ngibona ukuthi ubiyeke lo tshwala ngoba buyakuhlula